Sipang putus di tengah jalan. Bambang Sukmaraga Patmaraga lawan Seri Junjung anak empu mandas tanah, dua bujang pilihan. Anak empu mandas tanah, dua bujang pilihan. Sedang berjalanan di bawah maligai putri Seri Junjung Bui. Waktu putri tak pandang lawan anak babangsa. Waktu putri tak pandang lawan anak babangsa. Jatuh cinta memberi tanda mata, si Kambang Nagasari. Patih melihat nyata lambung mangkurat sakti. Patih melihat nyata lambung mangkurat sakti. Akal nang dicari di bawah tulak maluntang, kaluhuk badan sanak. Kuitan sakit kada tak kira, hati nang kuitan sakit kada tak kira. Diambil menyusul nasib putra, membunuh diri nang hina lawan Karis Parangsari, lawan Karis Parangsari.